ho pa ya ye ne gie na wo ye program na obi antia ene sei nenso mo de mo je bre na mo hwe yen e de mo comment ba Erade nhyira mo e wo de mo ye maye ye fedodo monkoso nye ne sa maye monkoso mfa mo hawo no emre ye monkoso emfa mo comment no emre ye eye ya ho pa ye da mose number no ye 0453672 173 0553672 ofra ye befa fa wo comment so faso eno so ye be dey ye betie na ya ka ho asema mamo ye da mose se Facebook so mo hwe ye nene munua ba na nekua meni mabedwafo ye wa ha muhunti enensuo bi to eto no nenso ye domu na ye dwene muhunti ye se ye da enye yi se mo de haw ne breye sa ni enemu sa ebi o se ya na masuma pastor siwo me tene hweso na wode ni moto ni nemu ebi wo ha ba bi onampa me ka kire mo ebe ye mo wanwa nenso muhudu nti ba bia mo besuma ye bia ye beko ye da mose Reverend Dr. Asante wa ha Pastor Siwa e wa ha Ishmael wa ha Grow wa ha maka ye doso make ka me nkone ye frame na na ekua nene kakra mpese me de ma one se ana ye futu sem no o say no matter what's happen in your life keep a good heart. No matter what happens in your life keep a good heart. Ha said ye obi be ye wo said you obi be ka akere wo said you obi be jojo wafa said ye odofo bi be ye wo anka we de me boa no anka we de me di 2 year ma no any the way a obesi jojo wafa the way obesi aye wafa nenum kasa obeka akere wo What's baby a wo wunim se bre na me bre me ye adwuma lady bi o se ma ye adwuma mama hwemensa nensa se de asi aye no ehu nanso so mesrew ade bi a wo ya wunim se ye papa wo akomem no yere ho na ye na yesi ni pani nkaye but ye nyankopon de owo nkaye e bia wo de beba o maso e bia o de beba baabi e bia o de be rewrem nti ma akoma pa no mane nam ayemu ye no mane ngom nkranhye no mane ngom empaba kosofa akoma pa na wo nyankopon e be hirawo Madam CP said there be a mobile ye. Nene yaba akrantene ne ma yetisim sadia. Ne yensem bebre ye brabi or Germany. Ene de na asemi ebra ye ni sun ene ne how. Me catch o say baby a wo bia. Ye de just one farm so ye baby a wo bia asem no ye nto ntwene. Ye besum na ya ye ne said ye wo kan ni nyina na yeni abre ye waka bia no ye beye ne sa amaw nti wudi ye wo pe ho afutuo wo pe ho nkranhye wo pe de ye nkyere wo pe akwankyere de wo pe se ye bia amawo no fa wo ha ne bre ye beye ne kama sa na ye de amawo efri se ye domododo ye domo inti de wo beka se yenye no ye be ne sama na ye koye bra owo Germany na wospo hia futu no hia kranhye na wo obi maaso na wo hu ne oye ne ho ye ko na yakuti no na wo de wo comment aba 0553672173 0553672173 wo household to me free 0553672173 said it be a ye befa okọ na de won bia ya ka achiro ye ko ye kuti ye bra e wo Germany. Mommy, good evening. Apo mitinen jide yemi ado bibia boko. Smedas de yemi ekamo amama akoma pa mudi sa jume. Meni oba bi ho our
worry answer na me to coin. Jeba just there obano obi no si bi akwantu mu nsam no ade no nti no agya no so ofa akofo be ma na ade bibidam na agya awori je na ade ade na but anumpo enye mi problem ba me na wo nkola tu but nkola tu no me to hona ma manker me na ka was mo wan tiase osobosho wan me saying all right my manker ya nephew me to na mama me nua watama hoso wan tiase osnara basho akola ni school na me na ede na ekono mo me we akola na free school mu anya akola no ko school foforo me ndi mo hwe obi a me hwe nkola no sana wepeja akola no akoma na mama nua ana me ndi mo hwe me bai me hwe asem no mo kan se me je nkola no omo chede se mesi me nware na no need say omo ne kola no domo enti da me no na ede ne mankasa me kro ade na painful so kan o kada yan ware ma mankasa me sa warni di mintumi yede ne patem fama na me pe won aiden ajewan me ya wa fama na ma me ma mo fama niska ebia makade me moniska ebia moniska but ebia later no metumi de normal ama I just the season no muade enti no ebia na o but no mo pa mo na wa frena we o kaseti na ade na banda me no na me try the minya nimpa na kola no won nchen me friend na me to phone na bla kola na kacha bda kola no do 18 kola no 15 years to do the use phone inti one day na nimpa na ade na no mamam na minya ne yero na me friend no akola na nsem o kenche me rahu na misi that very day na me friend girl no mi se na nam abofra no otene nko da akola no hoye akola no hoye me bi se na akola no wa hene so kacha me da akola no wa guna sedro me friend nimpa na osi akola no won nche no kacha me de akola no enni nche no wa guna sedro na mum akola no ewo nuku nche ewo baby mama akola no so anytime biya me dream afa no ho biya no akola na stranger nche o ma me ne girl ne de ko phone school no man ko bi try de me mbaba ko school papa mama afa mi kan medam me susa me ba 2 years ya me san ba eko 2 years me ne akola no first me na kasa one pay ada very day no kasa some from then no mess no me free bia wo monfa into because of that into me see e krona me friend no kra one in channel me my friend no see on na ya wasman on small no akola no ko school mkeche na me na worry or one na ha me pedem for man me to onka mama dam ne akola na kasa na akola so here light up me dey come akola isi me ni baby akola no say e bia light up no bono e bia ko school a obama nini ayede abishi na o de beshi ade mama me ni baby akola no nti me pede me nyama adwen kire e kwan ben na o de so o de on fa akola no po mama because wa ka che na man waro na on fa akola no enye me problem but e kwan ben na me fa so a even nimpa na akola no won nchen no metumi nya akola no me na akase me hu akola no problem e wo ono mpede mi tie from wancha na ade mboa mu fi se mo so mo de boa betumi akodo no menya efiri moncha grow obesai ma adwene grow obekeka ma adwene nyina abom ye bra wo Germany na kosem ebia wantie ne yi wantie nsem ne yi ebi unse eyemfante so nti emu no eden kakra emu no eden kakra me pese wutie nsem ne yi na wutie nsem a ewom na wotase no na wode wo comment eba wadwe nkyere na wode ba efri se wei ope ekwan a obefa so na ne case wei de nka emere kura eye me yase woni Ghana na se wo Ghana wei eye kete se wo Ghana se si e on anka ye kete fa wo comment fa 0553672173 0553672173 ana fra ye 0553672173 ana fa audio fa 0553672173 ni nyina yepe yebeka ho asem na yenko tie ye bra no
asam no eyiye obi si to da bia mentensem no ye me pa choto bo ase yi wasum hu donti na ya da bia mebo na so wanya bi afim na wo do comment aba na dwumadie no aye de nti yenko na yenko tie ye bra ebiem. Mommy, good evening. Apo mitinen jide yemi ado bibia boko. Mfime das de yemi ekama ho amama akoma pa mu decide me. Meni oba bi ho aware ansa na metukwa. Je ba je oba no obi no si bi akwantu mu nsam no ade no nti no eja. No so ofa akofo be ma na ade bibidam eja. Our na de na but anumpo enye mi problem ba me na wo nkola tu but nkola tu no me to hona ma manka me ne ka wasma wan tiase osobo hwon me sen no all right ma manka ye na feel me to na mama me nua watama hoso wan tiase osna rabasho akola ni school na me ne de na ekono mo me we akola na fi school mu anya akola no ko school foforo me ni mo hwe obi a me hwe nkola no sana we peja akola no akoma na ma me nua ana me ni mo hwe me bai me hwe asem no mo kan se me je nkola no omo chede se mesi me nware na no need say omo ne kola no domo enti da me no me de ne mankasa me kro ade na painful so kan o kada yan ware ma mankasa me sa warni di me ntumi ye de ne atem fama na me pe won aiden ajewan me ya wa fama na ma me ma mo fama niska e bia makade me mo niska e bia mo niska but e bia later no metumi de normal ama I just the season no muade enti no e bia na o de normal pa mo na wa frena we o kasiti na ade na banda me no na me try de minya nimpa na kola no woni nchen me friend na hito phone na bla kola na kacha bla kola no do 18 kola no 15 years to do the use phone Inti one day na nimpa na ade na no mama me minya ne yere na me friend no akwala me nsem o kenche me rahoi na misi that very day no me friend girl no mi se na nam abofra no otene nko da akwala no hoye akwala no hoye me bi se na akwala no wa hene so o kenche me da akwala no wa guna sedro me friend nimpa na o si akwala no woni nche no kenche me de akwala no enni nche no aguna sedro na mum akwala no e woni kunu nche e wo baby mama akwala no any time bi ya me dream afa no ho bia no akwala na stranger nche o ma me ni girl ni de ko phone cause school no man ko bi try de member ko school papa mama afa mi kan ya meda me bisu sa me ba 2 years ya me sai bai e ko 2 years me ni akwala no first one me na kasa one pay ada very day no kasa from then no mess no me free bia wo monfa into because of that into me see e krona me friend no kra one in channel me my friend no see on na ya wasman on small no akwala no ko school mkeche na me na worry or one na ha me pede mo fo man me to onka mama da me ni akwala na kasa na akwala so hia light up me dey come akwala isi am ni baby akwala no say e bia light up no bono e bia ko school a obama nini ayede abishi na o de beshi ade mama me ni baby akwala no nti me pede me nya ma adwen kire e kwan ben na o de so o de on fa akwala no po mama because why can't you na na on fa akwala no enye me problem but e kwan ben na me fa so a even nimpa na akwala no won nchen no metumi nya akwala no me na akasa me hu akwala no problem e wo on mpede me tie from wanche ana de mboa mu fi se mo so mo de boa betumi akodo no me nya efiri mo nchen muaye de uni hawo wo de abreye emuaye pa yese wan fa ma ha emuaye de ye benya bebre de ama wo ekwan ya ye befa so a wo so benya ene wo mma edi nkomo na wahu wo mma ha wo because wuni ha nkire se wawu wuni ha nkire se wawu eyese wunya wo mma no na no omudi nkomo 15 years de wanyini enkola ni bi wo ho a se wo be Yusufun kola ni bi wo mo asai dada wo ye nkola bone dada na wo benya se nka phone wo fie unim ni e besi wachi na wo frɛ wo ma na wafa mu wo fie ede na ekofie ede na eba mami sei daddy sei ana sei me ba sei me di wey ba me to wey ana wey nti na mama che me ba sei
omo so krante wonka ni afofo no na ya den na ya frɛ oh say first ni man atwam o that time no me hu say na bi na eni ho because ube use more better pa hey ube use more better enya asem kitua wo kakraka wo phone no kɛsie bi ansa na wanya ene no kra no ube da kyese ube dan na nioma mu nna fom saa enna fom but say eni biaba ebi kra hyeda to telephone kɛsie no mo akɔgye landline ni bi esifie sebe ya krikri manu betumi akasa be 5 years kra wa kire no hawa obesidi ne nsamiamia so yenkyire ye manade na sese nimra asesa yenkyire ye manade mra asesa eyese wohunu kire nkola no me number nie daddy number nie mami number nie mani wohunu trochroma wo mo na omu nsuan fa nwu omutirim uwia wa kire wo mo fire service for number nie police for number nie oh because we chire mumie nkola no enuoma na wo munsua na yakasi ye gya o mo sa na me de me ba gise wonya 18 ansa na we sofun mu me de me ba de gise wonya 20 years ansa na wo sofun mu me de me ba de na de be me oboa ebi na eni ho kanokore kire yen kanokore kire se mintu phone no na emom emrepam no minya phone na metobi ne kire enkola no ade a ye de phone na eye kire wo mo toto ho kire wo mo efise enkola ni bebre school omo nyina bebre fie omo wo phone ho bibi wo ho a obefa no wa frɛ in case se bibi crazy wotumi fa ne phone no ma say ni o da say ni o ubehunu eto de bia mama no ebinom ne mema binum mama brabo ni mu enye den bare esa ma brabo no radio seminars any programs pia say na ya chiro empomden honsem Amin Ray Foundation Ghana be mo timpomden ase Amin Ray Foundation Ghana ye be boa amo si ya dia no kwan Amin Ray Foundation Ghana say wo si ya dia no kwan a eye sinsa wo be yare na wakon ya de frɛ 024-501-2877 WhatsApp line 055-034-1680 Amin Ray Foundation Ghana hunu se umpomden honsem eye wankasa wasodie yama yenyina ye hu akwaba e was Spiritus TV me ha oni adwumadie yi so yedamase pi se mojebre na mohwe ye yedamase na ye wo ye bra Germany na asam ne so asem we de enna fom sa enya asem e da fom enya asem e da fom ye wo adesua bebre wom ye wo adesua bebre ewom nti fa wo comment fa 0553672173 0553672173 e how bia wo mu no wo de ka kire ye se de tie bia no unti e na yete ha unti e na ye ni ba bia akọ unti e na yaje yakonwa da bia yetena se se be ya yasum bedwo ye nti onkofa se kan bi nkotwitwa obie na wobomfuo onkofa bibi nkobo obitirim because ebufu hye wakoma mu ma eboro so a ede bone na eba nti na yen da bia yaji akonwa na wo hawo no yetena se bobo hu na ye pe ho pomasi bre na ye de mamu nti hawo no se de tie bia fabre ye wate nkodi awu sesabre ye ye be pe ho pomasi bre na ye de amawo number is 0553672173 Pastor Sio Mensa oh Pastor Sio Mensa yey me me kuna sini oti sana mejeso oh yes ana sister Gata o say sister Gata we Germany o say ye Pastor Sio se do be si ajesu o say ye na me ni ji aje no me da say ya me shira sister Gata ya me shira pa na mpacha ho ye de Yesu adome ho ye if you boko
na ene yes mama ko di dwumadie bi uko ye hot say ka Oh hon sem yeah, yeah brother Charles also Germany sir. Yeah, Or Germany. they offray my kohwe. Yeah. Wo fa say problem be ho na mum the most one no say o papa no ne die was say around 9 and 10 years. Okay. And on ne die. Eno no ye de beba nti na ye mu nhwehwemu no. Ye de beba. Na Saturday no say me ka say no me ka say be ma no afrim. Afrim ai nti na ye ka say ko hwe say. Anopai me ko ho me ko hu ni sisa no antikone ene ni kodi nkomo kama ehwe kwan e be fa so a obeye yi ni se be ya akora nso ne ho beto bia no matimi akoho akohwe de ekonyina na ebripa mu no ye de to asonso ebeba mo sofusi o ye da se pa so adwuma we wa fa to ho so a wo ye maye emu edu asem ne mu edu asem no enya asem ketwa ada ye de beto ha no ebeye den ene aponchi de ka wose de beba anka de jain de beba papa asem ne mu edu pa na ehunsunsu anso edoso ehunsunsu doso na ebisi wo hunu bi da onti bi da ye de bebrem unse ye rewrem unse medikan aka ye adwuma na kyerem se wo de asem ne ba ye nwie ye si ye rewrem nti ishmet mi fa ha grow to mi fa ha cheze richi no nam ha so for asante no nam ha na me so me nam ha enya asem ketwa ye pese ye hunu bibi ansana yaka ho asem se be ya ye ka ne ehu de ye ka no unsa asem na ase asemeteye ase wo kan se eye me se eno no ye mpenesa ye pesi ye rewrem na ye de abeto wo se bam e de amamu nti muntamu chuku ma ye de bebrem ye do mododo pasasi o ye oh ya o kasa ya na ye mesre ye bra bi o wo Germany ni how no se ye ma ne ho afutuo ni de obetumi aye na ye ne den sem no ne de agu na na kua we chia ahwefo nyina e do wase se da na be adaji ehwe yen na ye bra ne de no dia amana ye den kakra ne se oni Ghana ha so ha dia enke ye simple and easy se ne sabeka enkwara no na me kan we se ohun eduru ba bi a ema mo ma ye nipa boni o ema binum wo de ya no ye ema binum no aka anu adwum nice wo ema binum mo ma nipa ye nipa boni kire se nipa no na ti Ghana ha wo aware wo mawo ena nyame adumara kwa emai roba ya mudi nsuo gumu ya efre na adumara kwa adumaraka nyame adumara kwa ena watimi akopie amana ne watu kwan se okope bibia ba kakra de aba wo ene wo ma enti emema ye nta nya ajapade emfa ye din to so se ye media sa ye ya na de asoso me yire ne me madia ne me madia se de asesa hu mema ni na de omudu so etie enu nti no koduru bebi na se ye bibisa announce de adwenboni bewura mu a na wo ya ha adwen adenti na menu nyina yawo aba na wo de mekoye wo si wuntumi ntena obi nwom si yesemu watimi akosemu akoware se bia wa chedodo ma chedodo sei na me koye se mesometi wa me ma ni bebre kwa ye chedodo yenya bi na emeye mi bukata na me kama sem emeye mi bukata na me kama sem mucha dodo sesen wo enye na otimi free akotemele no so untimi ko enkoto current na wo ma wo ko fele gas ni yansa bi da so wo mu ana de abetena asi semra wo hodia unse eye wo bi manso wo untumi nko ne saa untumi nko wo ko enfie mienu wo timi bai ebe hwew na nka die biem na nka wo enkomo so no die ebinum de wo se mentini nka na minhu de ko na so be walum so wedu oni wo kasa ema wo ti ase o se obe walo obre enkola isika ne na sifo nyina wanso bi so wo so be kwa akoware fine de di nsuo ye no wo wale bia adenti na wo mpese mehu me ba na na kwa me bisa wo adenti na odi nkola na ekosi we mu se no no na ma ejini nsem hwie a man bi your friend Mr. Obri odi na asem ba ye yi bisa
oba ne jinkwala nyina de omo ko yikwala ibe ko skui na oba ne ho obaji mattress ne niam nya not knowing say girl ne nyem wan tibi an kan kire no wakose akwala na wie no afi ne wasan ba na mka chen say papa say on de onna na akwala no e ma maame no ne de wanyem no say on hwe no mane wo no wie no be ko skui o ma no enko biom na nya saa de a ono onti ase onwe bi ani hwe eno nti na ema ne ya saa ne koduru ba bi na akwala ne sei wie na wotia na ntia ai kwanu tumo ofrim so ko no o papa ti ko po ko hye wo abada wohu oba bu ofu no no de ani bre e ko so ye wo ye class ba bi agisu ye no obi timi ye ya wo si aten me penam wo so penam utri so wo si wonim nam to so wohu ne ye de no afa ho saa ne di wotem ne de nsam bi ewura nkola ne trim se ase papa no enye hwe ma abusua ne da enti de saa omunyini no pollution na ewura wo madwene mu no no afa ne se me papa nye akwala ye bone a maami betimi atia na ma na yeye no wo so de atwen o papa ba enti dada pie ya ye hu se dada ye ni pa bone se eya nti ne edwane ni nyina firi saa niema wei se ye de akwala kosie na ye mpese wo bi behu no ene de saa niema ni nyina ba o me da bia me ka sa akwala bone bia ni wiase na momu ohu kwan abefa so atete na ebe ye problem dia ma o so no na mpanifo na kan o si manini bodama ye hu ne ntem enti o de sa na otutu tumrika kwasi na se jogging into otumrika nu wakwa pia banana atade ama ye huhuro into waje na atade wa abonten se nwum na abanti akwasi hia ase to nwum wo de sa last minute fi odwa no ho agu ye hu so obodam enti akwala ne ese ya ye hu kwa fa so simi pewei chinchine twan no gina ne so na maame me do me benti mentia no menye no hwe no aye ne sa na akwara na se se ma papa isi ohia ne ba baby a wo sister we wo bia no tiase se wakọ wale dia akwara na nye papa ne ba die wo ho no ebi ba ha o na de me ya ne se enkola no se omu nyina wo be ma ne ho a omu wo ba ne ho a nka woni ha o wa fa ba ko no de ba ko so akoma obi mani ne nkasa mami ne akwara baby o wo kura no papa we there or aye adwempa ne akoma pa eja ye da wase nyame nshi ase wakai se wo ba hwehwe wo ba ohun wasi baby akwara ne ko ye no wa force or could ba ko kodi wu sister ho or force ya so no sister be di komo wo ka kire wu sister ne se memma ne man ni nkomo na akwara ne kurati edi adwemboni ni eno na ha oh ye ka se man ne wo adwemboni a na akua won ti ase o man ni bi no de bia motiwa ade a obeya ebe ha ni kunu ebe kire so no nim nyansa si ni kunu no ono no ye bai kai se ye de fia bi na de mamu ba bia adwuma na be secretary mam ye na adwuma na nya wo de ya wo ohun ya mama afia ofia bi na de mfimpa ne sen ye sen ye de mamu na da ona anwene hwe hwe ade o mi se o ye ntia de bia ye hard ne se ye de no nyame anso ne so woteti ne tie ne abo ne nwani nyina no de fraye enti difference wom dan momo de na ya so ne so ahuhu so ama na ese awio koko na de na de se de wo ye nyankopon ai se me kire wo se de mo aya na mo tientie duru ba bia ma mo sisi mo ho mase na ho ena o ye de oyi ba ko oyi bie e de eti wa hu awura kan ye wa hu dabi wona kan ye wo so oyi ba ko dabi nyankopon se o si me ma be madan na ho eti ena oyi ba ko ena oyi be ma mfim pade oyi sei na wo so hu ye wo wa hunu wadan na ho na ho no wa hu ye de be fa mo wo se na naku o kan bible ache be me kan bible ache wo kan ya che so yi ba ko osusu oyi bi se mfim pade no me de ni ma ne se bible say mfim pade oyi ba ko eti wanka ba ko anse ho o se wo me de menim wo me bible mu se o ma be ma eti wunim si wa hunu eye fato me ba chuti de wa chere si wa hunu papa si ano mu yo enu titie nana asem no e serious na eduru ba bi a ye se asem asi wo Jacobu edi twa adwadwo no ye de bo se kruma ye de bo nsiri hehe on wo kan na afi akoye sere ase ensi ba de tie ne se sister no oma akwara oma papa ne hu ne ma no because wo se otimi tina se na osu bra obre nyina ne manchi se wutie ne kasa na utumu se esu ewom
utie ne kasa na o iye na utumi nse esu ye da ewom o se woda wonna unse emema ni bi bebre do ye mapa oh yes emema ni bebre do ye ma enye bebre ye nyina enye mu nyina ja sa asem we de jan so hu asem we die pasasi wo jan emema ni nyina na do ye ma hwe kohwe entity me be ma no enne mama no 2000%. Yeah, say wayade. What's a man? But a man koda be zero. Money bin she and we. Kra! Money bin she. Would ye ma oni akola in kasa? Yeah. No de in kasa. None ne re. She say. Me benye na me na ka. So sometimes on hwe na na make a normal asem so okotena baby. Na se obi kra mesra woda. Area na wote no mfi say sister we bra we papa we on penipa anaso ye saman oba obi amesra ne da enti nkada kunkwala yi kasa nanka me bana mne ne kasa no say so video call aba me bana mne ne kasa no nanka ye video call na wasere kakra na say bra obre nya hwanti na obre eye ne mayitia na nka wo kura wo ma chance ena nka otimi ni nkwala yi bi kasa ya bi kura na bra so se enka obefa nkwala ni bi kura akọ na nka ya behwe ye ma me ka no unse e ma ni bi so wo e hawo bia said the bear ni si de ne fa so ana de waye ni bi unse na me ka no fitia se e ma ni bi wo hawo papa no ka se o de ni brebe kwa said the one ne tie no e hawo ba mu a enka o kan se wo ba ne fa ya ka we wo fa ne how by more enka bema no obeka because metu kwan na wo tifie na wo nsoso wo ye dia wo ye die sometimes e ma dwin si ye e na amana onefo no wo mote nsem sin ya eti ha yo information ni ko fast enti bibi ko so anya wadwin so obi ahui but wahu oba ye nyina wo mo pray ya se enka on san ware obi mu anka wote ase a nka otimi ware ba wo akwa ware fufuru tu fi se eno ano no wawi but the woman said na nakua na me mama se mo wakura ezuna to am wo da no wo yin pa ga na ha emu ye de papa enu nti be oba no omomoden no nya isa jimi no e jimi wodu obi ba na e koma obi mpese obi enkwara no kran sante wo child na cheche wo to mama ne no yenye ne sa na busua no so wo ho no ma busuafo nso ntu abaya nefo said dia oye no enye ena say brother na owo Germany no so na busuafo ha omo mu nyina move forward no omo ko abusua no nkaka nkyere om say mo ba no ana mo nana no se ni no oye enti yenso ye ni nyi wonte ye pese ye beje ye ma omo ye sa move ni nyina wie na so omo ante ase a ono aba omra mehu ye ye bedi nanim ama na kwa akwaje ne ma enti we de eye simple kra se obeba Ghana obadia kwa bia so no nsa ebeka ne ba no me de ba se besi wa pasasi wo ne de me mama sem ne hwa na mom number ni de eye 0243 437 158 how bia obi kura se wo si wo dan ama wo nsi ye fabra ye begiram ya ye bibia wo pe bia e de ama wo manuasi sofo asante Pastor CEO Mensa ena wote ne nkano Pastor CEO Mensa ena wote ne nkano Pastor CEO Mensa ena wote ne nkano na sede bia ye kano no ye ka kyerem se ye dom intima binom emmema binom munhwa mabrabo yi na montoto monioma yi na ewiase no nye no ani ewiase no enye no ani me de bia me ka obi ka se wo boawo ahwe wo ba bia ma wo a eye hwan dia wodia e ma kra gie ye ne edidi kese e ma se wo to bo ase pa ma nkwala na mabrewa no mamoa ne kakra mabrewa mamoa ebu otumi ne me ma mi di nkomo kakra me ne mabrewa ebo nkomo kakra no mamoa no de amano ntumemu akese na uma obesi ya Jack munhwe ne ye weni je nti se bema ememe binom ye stubborn pa bra be brakra no hansa no amaka credit no ada yente ha bra be bransa no amaka credit no waso ye be ye shekra no na ade onyame aye wadoma omomoden na o mane nhwe nkola ne bi ma wo na nkola ne ye kama na daachi wo ma medi ho mfaso afi na ode nkola ne asiesie reverend na what to say e de na wo phone ni so de o me phone so de o pede de ayero ho amiamia phone ya so a if you boko de
ene nsuo na topa de Nyankopon pe no ye nyame pe no ye nso ya bande ye beba mba nyame ti ase ya bra bia o Germany o hia nkranche kakra ene afutu ye de be mana na ne ho esisi ne ho so na enye sa obi man so eya na eden o kasa nyina ne kasa na se utie mu a uhunu nse ne ma ha no ono ye be matan nse mema ne bi wo mo ye mema tan ade ka ne ba na aka no mema bi so ye from chaskele omo sa chaskele omo ye dede hunu kwa ada bia me ka asem wo ise abusua nye de woni ne ye moja baako oh yeah ne mo abusua ne de wo ha mu a oso nsa yi ofiri wo ha mu brother na asem na wo ka no yeah ma me fa kwa me nsa wo ise so say kamia say nansen nsema ye di nyina ye mawaresem makushia ba mawaresem say kamia ye say aware ena nansen di eba haso so no ema no ntia ekonisa di kan ma me ntia ahwefo mo hwe Spiritus TV and YouTube and Facebook mi chia obibia o hwe ye nyina na da bia me kasa ye nim nchen mo amohwe ye ya dom na yenya di se wonso onya kwanya ohwe na wo bibia choto ase e be kan nya hwe e be da wasen so akwa di kan ne se ye du wi ase a ho se ofa na percentage wise okay ochichemu ohabia meka se 70% any plan pa ebi pa wi ase no 70% any plan omuni ani so ade hunu bia omuni vision ena omuni omo mission ti omo ba asase so over 70%. Ebi se ukasa na akasa ne wofo makasa me pacho mecho your voice na umini mu emredu eno abeba soro nti de na memfa nka wa emra so kasa na duwa kasa bia yen kasa de sa nti memfa de na nka wo awefo sremo a ebrebia ne asembia wo se de ye kano fa ye kano ene kasa ye se pie mu ba so sanity awefo no omunti asie ma okay eno ana wa kire mu no why wa kire mu ye wasema ye tietim asema ye to ye bo ase na ye ka na e wo brebia ne se de ye kasa ne se de ye ka asembia afa okay nti awefo sua bibi sa ho do me na mase akya say nipa wo wi aso over 70% inim se nti omo asase we si so okay omuni mo botai nti bibia omo ye no menka ne se it just come an accident of my life brother yasema wo kan didi kan yenhwa de bi metie ne kasa ne nyina me nim se ono oba ne ware ya na so man ware but de me nim se o se one na wo okay ne yire o ye ne ho ade na o tu kwan barun se wanka wo na yi ni on se ono opese o che all the same oba na ware okay but the hiane pa ye nkola no unse se oba ware a ana be ma ware a ye nkola no nesese hia no de tosumi no na ware ne de unse o ka se na ware ne de hia no se o ka se oba na ware hia but nkola no de tosumi no ewo question bi a mebisa na wabo am se de be am de mensam ne be ba ye okay abofra ye ka ne ho asem wonya mfie e ba ko 15 na ba ko e na ba ko no 12 years that's emrana makwan se otim efa nkwala no 15 years mumie no nyina za emrana makwan okay ewo age bi na o maburu sa age no nyina emrana kwan na de ma no o maburu sa age na ena bio nso se o wa ha na woni ha no se opese enye sa adwuma we ma no obenya baabi a kola no betina but one thing se emrana be kire se why na be hwe and only problem because the minimum say why na be take problem the obehwe nkwala no one of the most important eno na ama adwuma na ye de ama ye
emra ne makwan se omumienu ne decide baabi akora ne betena enya baabi a oba no nko apɛ emra ne ma ne kwan sa emra ne kyerɛ se e wo so mienu decide se ye di nkora ne baka koma asomasi A anasa asomasi B sa na emra no emakwan na yemfa no we say emra ansa de ntia meka se nipa bebele ni planning ne se yenua ba man ware oba no a dan me kan se mi kire o se oba ba ma se opa busa ne nsemfo anan bi ne me nkosa ansam no so na emu mo ba ma se oba ware a ana se usi sofa okotwem plan bibi wo life mu me kan se mo ya kire Adams ne Ishmael enne mon plan bibi wo mo life mu ababa wo ya me pese me ne twem plan me bo type and say what is my goal the intent am pese me ne twem plan that's the first thing. And when you plan it, write it down. Let it be plain. Write it down. The intia obetrato say at the moment obekai when you see something, so who are there? Always it remembers you. A kai. It is a plan bibia. Write it down. Dina tambia who a car okay. Many ababa we between pram. No say to ho. Intisana was a me. Then give a vision about it. When you have a vision, everything, not a everything. The reason why I must do say by ye, the be make us some which I will say, ye say I love you. It is not love, it is lust. Until you catch any and say I lust you. Na Emma say na Memma say ni benya abotre. I tie ansem ya wuken. Almost an yentani or moon to move. And into a problem, I know. You're from book long. And your book long. That is why Obinfo be says, Opposite the see be a fast book. Because I didn't know the Yens saying at all. Even Yankopon or boy or planet to horse any pabashiase. Into no nim say Nipabashiase to a yet to Honomo. And son or say we are so weebo. Namenya Solian or Case Yamra. Or planning everything. Enti obo nipa tisa ni subane ni seso no. O se nipa so planning will be our way. Unim say ufie o planning da o dididwa. We stew. We yam kwan. We bibia. Enti time bia no ho nkyere wo ne ma bim. Ba one planning a ho be kyere. Enu mum de ye no kre. Enti wiase we mu no. Everything a wo ye bia plan it. Gas kra no ya check gas days ye bedi. Except there is something wrong somewhere. Any ebia ufri fie no niema bi enti ene na ekira o say abrabo mu bibia wo ye ne plan o kopo ba plan o ba ware no plan plan your life. Eno na me ebere. If you plan your life it will help you here. Brother yasam the enti make a plan baby no o plan a year anko bo hu say okay ababa we menene try ye adwon se ye be ware ye ba wo mienu ye ba wo miensa ana bibi be twam ana yentemu ate so planning ahead ya okohwesa planning no plan na nka nyense ne mafra ye de o masi na se obeye ne de fine dia obetimi aye nie minim se o wabusua minim se o wabusua wo Ghana ha enti o insist na busua no anything be a so de ehye busua nim na busua ne kɔ ɔno ɔba no ne wo ye ne ho ene busua ne mienu tenase eka esi nkonwa ka asem we no that's the best thing na yese wo kyere akua ma menka asem njiro tie ma yi njiro ma mencha wade e ma ne bi ye stubborn yes bronika saba meka ne twi yese ba bi ye de to a wan fa nto no efrito ena ba bi nso aye ya ade bɔkɔ no oyire won nsɛm aye de ba ye boom enti se oba na na adwene se ompene a wo de adikan ne se omma busuan kɔ baako omma busuan kɔ mienu omma busuan kɔ miensa na wanya full evidence they are to ho then the bio etoso 9 no ma omma busuan kɔ on report hwe Canada ka asem bi kana Japan ka asem bi sika eya de nyina yi oh yes enti se okuta sika na se oyesa niema we sei enyina na anye yi a onfa sika nsende onipa opese ondi asem nanim ma no obetimi adi animu ometwe ababa wa ne de aba
Biabi na ya trans aye very simple. Unse wakasa wasi okay beke kan kwase asem akire mu na ye pen kwase asem na ti ya na onim mama ka asem ncho. Ye pen kwase asem na ti. If you respect yourself, you won't take people from the gutter. Say oh you gentle. What dress what say osu na nipa bi da gutter mu a untimi nyi no. Obetu bi atwam. Obetwam. Enti with your gentleness no. Sa na esa odi yi nipa free gutter. Enti wo so ba na wakofa. Ah, so na me chop. Enti yamma brother no de di kan na so nte say one. So oye na dwi so obetu anama wa. Ekwan da ha obetu anama obehu ne ma no. Oh, and easy. Ekwan ye eda ho a emre kura obehu ne ma no. De ga na ye no to me eye nsenhunu na wodi. To me fam eye nsenhunu na wodi. Ana wonim da bia me ka asem we emma anyam na mo wo. Sao. O da bi. Na hwan na ewo. God give the seed to Abraham. He didn't give a seed to a woman. And munam de maye ba ye ne be wo ye no. Ma me kire wade. The problem aye wo nyina wo wiase nyina ne say dodo na dwene say ma na ewo nya ma na ewo. Na hwan na ewo. That is why ya tie ne ye. Say be manya low sperm count a ontimi ngo. Adenti no ba no be manya low sperm count a ono da sperms ne ba alright. Sperms ne ba alright. Adenti na amfa nya ba. Say wada ne no. Wose mema na de maye na ye ya bewo. Enti na me kire wo say obema na de ade ne seed ma oba. Na oba na kura ato ho akosi brebi. Enti breni du e so obringe ode ade ne ba bontene. Enti nyawo na wo ye. Se wo na wo a ade enti na wo na mo ye akose wo a wongo. Enyam na mo ye na wodi tu mu nso na man carry ni ye ama anka be. Ma me ka say min kire wo. Every sperm si be a correct be a wa hodene no. It doesn't matter said I didn't do me my example. Hwe kafra ye nuan mom wo nkro nketewa mu. Ne be ma utum say oba no fire funu na obekwa afuo mu obeso away obeye we obewo. It tells you say nyankopon ade oboye no wo say obema na enwo oba wo ye krafo. Krafo ni. Enti wo kra na wo kra no nche safa kra no kosi. Tienie. And tell safa kra no kosi. Yeah. Ana dia ode akra no kosi no one of the main problem ode ba ne say ebedu brebi ebe kama ame no. Eno ne ha me. Ebe ha ma me no kosi say ne dia wonimu say odi papa na bro. But the person man tia say odi ono an ho abro. Odi ono an ho abro. Esan say enkwala aba say no omo ye very smart. Ye ni o manim udi nanim obeyira wo. Ana ye ni na chi nso ma ekwan nam udi na chi ma kwan de mo obekwa ja. Enti time be say o ne bosso. Yes. Oh, enti ye nya omo he ni ha o. Omo ni ti asem bi o say man ko school enti me bo modern say me ma me ma ko school papa. Oba na ye widini. Yes, Obani Obani kafra mani susum na so wonimu nyansa because oban nyansa fo nya ne mabro. Onim se wo ye be ma na bro but nya be ma na o ye na bro. Mema bi mu. Nkura bre wo bi wo ha ne kondo school pan so ne papa moa no. Obi wo ho kra na ankola nko won man wom. On hye wom. Na wo de nyame aka be ma yakoma wo hu se me ye father. And because a father is the one who sows. The wadi ba. Or the adini ba ya no wasa shade no. On any father, and is such a father when you be our person or shanima was medin kolana kosi. Medin kolana kosi. Me susu se bi obano. Hwe ba me ka se mi nche akua. Enye nipa ma Saturday gina na ye correct. Ende no kwasem. Ebetima ba se ehye wo ni tirim. Ebetima ba se ni tirim no bibi ka no. Enti yan hwehwe ni yie. Enye nipa ma Saturday nyina. Hwe nkola bi ono ma ye wo mo to mo ti bofom. Yenim se ye mamu anum no. Eye normal. Hwe ma me ka se mi nche papa bi ebo ne ba som. Kwasi asem na odi no hwe na som. Akora de nyi na affect no. At the office. At the end of the day, say do baby na oyense hu no. Wako hospital no mu hu. One day no be ka say no. Ye busa na no say no. Me sua me papa bo ma som. Omko hwe na se no na ha no. Oh. Sister na bia bibi ha na adwene mu. Anye mma o ma dress nyina na ye mma. Enti me hu ni say sister bibi ha no because when ya be ma say me pesa me ne me bakasa. Me pesa me hwe me ba. Me pesa me de niam ba me ba. Wo se me ma o nhwe wo ba. Me masam ba ko nsuni. Maka be ma ne de. Masam ba maka oba ne de. Enhwe ni sei. Edie na si yenti ana oba no nso mpese be ma ne be hu. Ena mi ken.
unse meka se bibi ha oba no enti nsanka obi ya botire maka oba ne dia me ba be ma no so de so ede na siye oba ede na si be ma ma yehu why your voice no ade abreye ede na siye wono oba ne nya ntokwa bi wono oba ne nya akasakasa bi wono oba ne nya bibi a ye pass esiesie a wampene ye ka wo se ye ho no de nkwala no da bi o enye nkwala no nko a o bibi wo ho because na see that is my main point na see bema waka wasam de yenye wasam ne ntom eye me dede ba me nye ntom metu oba no fo maka de yesa me ka kire oba no bema wonso ebia wonso wa anya mema sem ebia wonso du ba bi no amwa na wosa ode boa wo ba no wa anya se bema afa ye nkwala na nyinyina du ba bi ana wo pese obeye se bema hey bema me pese me ka kire so why mistake also be hard why a mistake cause say bema de wona ade nkwala ne ba na wona ahwe wo mu enti ade na si ye nti a oyire se o ma hu ma say adane boxing I was say ma ukra woni nkwala ma ne nkwala ne nkasa ade abia se ma me ka se mi cho se oba ne bema ware na se enkwala ne hwemu ba bibi se ya ekwan bi so no ejirane ma mienu ebetimi aba se 1 bema na ye bibi a na nsese oye na ama ha oba no enti na oye saa 2 ebetimi aba se yaw na ye oba no yaw se omuja aware no enti na o punish bema no e wo saa kwan no so 3 ebetimi aba se bema ni ja oba no hwe ene nkwala no hwe no e bia sami yes bi ama oba no bre ya nsana after the what me survive no after what me survive no and na opese obede be obeje nkwala no enti be ma no so no mayehu ede na siye yes edo de ho de ehia o so de me show no ede na siye ye be ko we oba so woni issue unse we ni de wo de asie public ni nyina but ye be ko hoyin bibi be pie enti ye se wo di ni nyina mpense mu baba de ntwa ma aware ne yes akua me ka se emma bebre asatade enko sa na mema so bebre address enko yie amema bebre address because na dwene ne se oba na show me oba ne se waja me oba ne se opeme okay me jankola na ma eye wadwene na enya adwuma adwene ne enya adwuma brother utie me adwene ne ye adwuma ya ma me ka bibi nkyerɛ wo no oba ntamuti a enya yaka enya ntokwa ewo mu se emma ne wo pains mu but give her a time man emre to bo ase o man emre kakra bi ho anu afre no obedi di watem ematem di die ne haw die esa wo dwene ho more ene say 1 ebia wo no wa create sa problem no so create a room out the bed insult no ba ne de bed ebe ma no and have a big stomach to accept that filthy words obeke ka atro because of obanti because akwara ne yajapade ma wo enti se wo sa niema we nyina wo benya abotra ebo se ma ne koma ne behuru a ebedi ba bia besa ye de ben adwo enti the moment abajo no wo betimi ene na kasa wo betimi na di nkomo wo betimi aika nsam abi betimi ya de ben aboa wo akua mami tu emema no fo fama mema no na ye koi ye me ka kire mema ne se omunhu sede ye enkwala sa tetemre mu no na oba anya adwuma oba tena fie bema na akokoye adwuma na wo de aba entubo se oba ba fie na bibia sai a oyere ne wo da na adwuna homache no anya no kwa me mira transna me nu ni nkomo na waka oba we seni na wa tena akola na that is why mebusam 89 say meba ye asotie wanya oja ente kire na tie wo maame atene so enti mesra mema no a maba se wiase we mu no akola na wodi na ba wiase no 1 se wan hwe na eya sodie ma wo emema bebre sika sama enkoyie eniema mienu we na mema wo 1 de one na yire tia one na yire entamu no enwo no ompa ye bie ne ho ebekọ soro okay akweti secret na meka no obema wona wo yire te wa ware ne wo yire te na why wadwene say untie oba ne nsem a woka why wadwene say oba na sem bia ye nwura ma wo why wadwene say obetete oba no according to
1 Peter 3:7 obo mpa ya nyame wontie so don't waste your time ene mema muntie eno ne obo mpa ya nyame wontie second obema bia wo se wo na oye source to the enkwala no wo de bibi ba ema oba ne enkwala ne nya bibi na wonfa ma no nyame sizi usika or returning utuma de ma oba no yes no we meboa me from ma de ma de make nyina ne say je wadwene say obehwe oma je wadwene say obeye reconcile with problem na ekoso no say basa say oba from a obema bra from yes because at the point nyankopon per say obeji nipa no oba from ya tetenta so gu no so edidi na tem enti bra from say de be abetimi adan age oma mi koi maka kira o say yare bi haw bibi wo wabra bomu a wonte ase yare bi a etete wo say stroke diabetes pressure ana say yare mi edoso say bi abeda na jo bi ni wada ana bibi biara etete wabra bo wo de frame number we ne yankasa 0241 84 74 83 0241 84 74 83 this is number no so bio 0241 84 74 83 frame na yeni nkomo me da ase kwa Reverend Dr. Asante ena wote ne nka no ose freno se wo de wa unze wa nioma nkoyi ema wontumi nyanyoma yi wa hoɔden no ekɔfom a mesrew ɛyɛ afre no na ɔbɛboa wo bibia emu media kakra meka kyɛw ne se mesrew be ma ne adwene ba fom a ma ne mmra fom ma abusua no na enye mema nyina wo ye de yete ha yenim ne yekɔ ene ne yeka ema ne bi bre ema ne bi su ɔsrese nka boso me kra no ɔmfa 200 cedis na nka ɔmfa mra na 100 cedis na ɔmfa mra na ɔmfa nhwe nkwala no ebi mvi enti wo de wo ho bia ye bebe fi ye betoa wo na yatena se na yaka mesi asem bia ni wa ye de sekan ye twetwam hu ye de ano na eka ye beka na ye de bibia so grow ade me fie wo mpese ye beto ana ena ye duru na wayi me wani am me pa cho fa me fie ne to so efie we me pa cho ye ton efie no ye ton ye twa na kakra de akere mu efie no ye ton se wo pese wo to a number no frame me 055 3672 173 055 3672 173 efie no ne da so no ye ton efie no ye ton me pa mo cho efie no ye ton